na kwa ajili ya kutawala dunia vikaenda vikibadilishwa taratibu, byatumye bafata ibyari bisanzwe ari bigirwamana na vikafanya vilivyo kawaida kama miungu, batangira kugenda bashakisha uburyo babihuza na Bibiliya. Abantu babo ntibari bumva uburyo basenga ikintu kitaboneka. Watu wao hawalikuwa wajifahamisha kwamba wanaweza kuomba kitu kisichoonekana. Abantu bo muri Mitralism, nasema watu wa huko Mitralism, muri 450 katika miaka 450 Ukristo n'ubupagani byari bimaze kumera nk'uruvange ruri hetero. Ukristo na upagani ulikuwa una upagani umechanganyika kwa pamoja, byari byarivanze ku gipimo utakumva, vilikuwa vimechanganyika kwenye kiwango upati kuelewa. Hari iminsi isanzwe, kunazo siku za kawaida, hari isanzwe ari ya gipagani na za kawaida kama upagani yagiye yinjizwa mu rusengero, ilienda ikiingizwa ndani ya kanisa. Isanzwe y'Igikristo nta yari ihari, kwa sababu za kikawaida kama za Kristo hazikuwepo. Niyo mpamvu umukristo, ndiyo sababu Mkristo n'aba celebratinga Noheli, hata kama anasherekea Christmas, akwiye kumenya yuko atari bwo Kristo yavutse. Anafaa kutambua sio siku ya Kristo kuzaliwa. Hari umunsi w'ikigirwamana Lendi, vinaitwa Mande. Rendi ni Larine, Mendi ni Larine. Larine. Iyo bavuze Mardi, wakisema Mardi, Mardi ni Marse. Mardi maana yake ni Marse. Mercredi ni Mercure, maana yake tafsiri nyingine ni Mercure. Jeudi, wakisema Jeudi ni Jupiter, maana yake ni Jupiter. Iyo bavuze Vendredi, wakisema Vendredi ni Venus, maana yake ni Venus. Iyo bavuze Samedi, wanaposema Samedi ni Saturne. Umunsi wavutseho, toka siku uliyezaliwa, hari ikigirwamana bapanze, kuna miungu iliyepangwa kizakwakira, ambaye kitakupokea kwenye siku yako, kikakurwanya na pia kinapingana na wewe, kaguhesha umugisha cyangwa umuvumo. Tujye gusoma ibyanditswe ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusigaje iminota itari myinshi, n'ibyaza umusaruro. Ndebe ko hari ikintu mu sasa bazuzura tugezeho. Reka tumushimire ku magambo meza aduhaye avuga ngo Imana ikangare. Ibyagukangaraga. Roma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, cyangwa nibasoma umurongo wa kabiri wonyine kugira ngo tubyaze umusaruro igihe dufite. 12:2 tubisome ibyo byanditswe. Some mu izina rya Yesu. Amen. Urwandiko igitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo waho wa 2 haravuga ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Subiramo nanone byumvikane. Kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kitabu cha Warumi 12 umurongo wa 2 mstari wake wa 2. Aravuga ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, na msijifananishe na watu wa nyakati za leo, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, bali mkabadilike na mioyo safi, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ili mkajue vyema yale Mungu yampendezayo, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Vivyo hivyo mazuri tena yaliyo kamili. Danieli 2:21. Danieli 2:21. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, yeye ndiye ubadili nyakati na miaka, niyo yimura abami kimika abandi, yeye ndiye utoa ufalme na kuweza kuweka ufalme mwingine, igaha abanyabwenge ubwenge, na akapatiana kwenye maarifa hakiri, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, na wenye kuona anawapa ufahamu. Nushaka murekeraho, na ukitaka uachie hapo. Baba, katika jina la Yesu, sindikiza katika ishara na miujiza neno lako, na utawale na uamuru katika jina lako, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Twiyicarire mu kubaho kw'Imana. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu. Itorero,
kanisa, umubiri wa Kristo, ambaye ni mwili wa Kristo. Mu gihe gisa n'iki, nyakati kama hiki, tuba tukwiye kongera gufata undi mwanya. Tungelifaa tutenge ama tuchukue muda mwingine kugira ngo tubyaze umusaruro, ili tukaweze kuzalisha igihe Uwiteka duhaye cyo guterana, kipindi Bwana ametukabidhi kuweza kukusanyika. Mwanya nshaka kuza gufata cyane katika muda nahitaji kuchukua sana za control, namna kupigana na hii dunia, kubera kisi, kwa kuwa hii dunia ni systeme yayo, ni system ya dunia tayari. Isi ni system, ni tayari ni nyingine system. Ndaza kubereka ibimenyetso, nitakuja kuonyesha ishara zake. Isi, dunia, guhangana n'isi no guhangana na system. Kupambana na dunia tayari ni kupambana na system. Utazi system, bila kugundua na kujua system, uzatsindwa, utapata kushindwa. Uko mubiri gutsinda, namna mwili wako unavyokushinda, ukagusebya na unakuaibisha mwili wako, kwa nisi gutsinda ugaseba, ndivyo pia ulimwengu unakushinda, unapata kuaibika. Satana gutsinda ugaseba, ndivyo shetani vile vile anakushinda, unaaibika. Twese hari ibyo twibukiranya, sote hapa kuna mambo tunakumbushana. Nababwiye ko, niliwaambia kuwa mu gihe cy'uwo bitaga Nimrod, kipindi cha mfalme ama mtawala Nimrod yashatse umugore. Nimrod akamuoa mwanamke. Umugore yashatse yitwa Simulamusi. Mwanamke aliyemuoa jina lake ni Simulamusi. Simulamusi ntiyabyaranye na Nimrod. Simulamusi hakuzana na Nimrod. Nubwo bavuga ko babyaye Tamuzi, hata kama wanasema alizamzaa Tamuzi kama na mtoto mmoja. Tamuzi ni umwana Simulamusi abyara hanze. Yes, Tamuzi ni mtoto, Simulamusi anamzaa upande wa nje. Kumubyara hanze, kumzaa katika njia sio halali, bituma ari we mwana byara wenyine, na ikafanya mtoto aje kuwa kipekee. Iyo bavuga ngo umwana umwe, wakisema mtoto mmoja w'umugabekazi ya mwanamke malikia kama umwamikazi w'ijuru au mfalme malikia wa mbingu, ntabwo babashatse kuvuga Maria, hawaelezi kuzungumza Maria. oya nisi ibibumvisha gutyo, bali ni dunia inawaelewesha kuelewa hivyo. Yeremia 44 uza kusoma umurongo waho wa 15, msome mstari wake wa 15, urasanga Yeremia, utapata Yeremia arahangana na Simulamusi w'icyo gihe, anapambana na Simulamusi wa nyakati zile. uwo Simulamusi, huyo Simulamusi ni utunga umwana umwe, ndiye anayekuwa na mtoto mmoja. mu mana 5,000 katika miungu 5,000 zabaga muri Mesopotami, ayo Babuloni, zilikuwepo katika Mesopotami ambaye ndiyo Babuloni. kuva mwitangiriro kugera mu byahishuwe, toka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, murahasanga Babuloni. utakuta pale Babuloni. Babuloni Biblia ivuga ko ari mama w'ibizira byose. Babuloni Biblia inaeleza kwamba ni mama wa chukizo vyote. Babuloni ni umurwa mukuru wa Mesopotami. Babuloni ni ikuru wa Mesopotami. Aho muri Mesopotami, hapo katika Mesopotami, imico yaho, tabia za hapo ndiyo izijyanwa mu cyo bita Egiputa, muri civilisation egyptienne, cyangwa gutera imbere kw'abanyegiputa, ndiyo inapelekwa kule Misri katika karne ya maendeleo ya Misri. kuvuga ngo ni ugutera imbere civilisation, ubusirimu, yani maana yake umaendeleo na usafi katika Israeli. aho ni bafata imana eshatu, hao ndio wanachukua Mungu aina tatu. bari bafite icyo bita Horus, walikuwa na Mungu aitwaye Horus, bagatunga icyo bita Isiris na Alas, na pia miungu Isiris na Alas. gusenga imana eshatu, kuomba miungu aina tatu, by'umwihariko bagasenga Simulamusi n'umwana we, kibinafsi Simulamusi na mtoto wake. no muri Egiputa byabagaho, hata kwenye Misri pia ilikuwepo. icyo kintu nicyo Yeremia yahanganye nacho, hicho ndicho kitu Yeremia alipigana nacho. nakuvuga gato ku isi turimo, nahitaji nizungumze kidogo katika dunia tuliyo nayo. nta gitorero ryigeze ribwiriza isi ngo ikizwe, haijawahi kanisa kuhusika kuhubiri dunia ikaokoka, ahubwo itorero ryaraguye riyoboka isi, bali kanisa likaanguka kuweza kufuata dunia. ni itorero rigwa sisi hinduka, ni kanisa kuanguka, sio dunia kubadilika. hari ibintu Babuloni barangije kwinjiza mu rusengero, kuna vitu kule Babuloni tayari waliviingiza kwenye kanisa. kimwe mu byo dushinzwe, moja kati ya vitu tunahusika kufanya mu rusengero rwacu gusa, katika kanisa letu peke yake, ni ukugarurira Kristo mu bintu bye, ni kurejesha Kristo katika vitu zake, kureka Kristo akongera akababera umwami, kuacha Kristo akawa mfalme tena katika akawa umucunguzi w'ubuzima bwawe, na akawa mkombozi wa maisha yetu. iyo umuntu ari umwami wawe uramwumvira, ikiwa mtu ni mfalme kwako unamtii, aragutegeka ukemera, anakuamuru na unakubali. mvunaguye rero, yani nikifupisha kidogo, igihe cyarageze, wakati ikafika, Yeremia ahangana n'umwamikazi w'ijuru, yani Yeremia akapambana na mfalme malikia wa mbingu. agiruha dusomera bitaba amagambo,
awepo wa kutusomea andiko isiwe ni maneno. Ni mbere yuko Yesu, hapa ni kabla wakati wa Yesu avuka imyaka 750, kabla azaliwe miaka 750, na Yeremia yaratara na mama wa Yesu yarataravuka, hata mama yake Yesu alikuwa bado kuzaliwa. Ariko hariho guhangana n'imyuka igenga ikirere, lakini wakati huo ilikuwepo mpambano ya anga za marozi na tawara anga. Yeremia ntibyamworoheye, Yeremia haikuwa rahisi kwake. Ndabinginga mwe mwicaye aha, ninawasihi mlioketi hapa, amagambo njya kuvuga mu minota mike, maneno na kuyatamka katika dakika chache, agendanye n'uku kwezi, vya kuendana na mwezi huu wa pili, agendanye n'ibiri muri uku kwezi, vya kuendana na mambo ya nyakati za mambo ya mwezi wa pili. Wabusenzi literaniro uhavu bikemuye, wewe uliyehusika kukusanyika kwenye ibada ya leo utatue mambo hayo. Watusomee andiko tuweze kusikia. Yeremia, kitabu cha Yeremia 44:15. 15 haravuga ngo, maze abantu bose bari bazi ko, bali watu wote walikuwa wanafahamu kuwa abagore babo bosereza izindi mana imibavu, wake wote wanapelekea miungu zingine manukato, kandi n'abandi bagore bari bahagaze aho bari mu iteraniro rinini, na wanawake wengine katika makusanyiko ya ibada kubwa, ndetse abantu bose batuye mu gihugu cya Egiputa Ipatirosi, watu wote wa Misri wa maeneo ya Patiros, basubiza Yeremia bati, wakajibu Yeremia kumwambia, ntabwo tuzakumvira mu byo watubwiye mu izina ry'Uwiteka byose, hatutakutii katika ulivyotuambia katika ndani ya jina la Bwana vyote, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu, bali tutatimiliza neno lote litokalo katika kinywa chetu, ryo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu, la kuweza kumtolea manukato mwanamke wa mbingu, mfalme Malikia wa mbingu, no kumusukira amaturo y'ibyo kurya, hata kumletea sadaka pamoja na vyakula, nkuko twagenje twe na basogokuruza, kama tulivyofanya mbeleni sisi na baba zetu, n'abami bacu n'ibikomangoma byacu tukiri mu midugudu y'Ubuyuda, na wafalme wetu pamoja na watawala wetu katika miji ya Uyuda, no mu nzira z'i Yerusalemu, hata katika njia ziendazo Yerusalemu, kuko ariho twabonaga ibyo kurya byinshi tugahirwa, ndipo hapo tulipata chakula kingi tukala na kusaza, tutagira ikibi tubona, yani bila chochote kibaya kukiona. ariko uhereye igihe turorereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kurya, tulipokata kutoa manukato mfalme Malikia wa mbingu pamoja na vyakula, twabuze byose, tuliweza kukosa vyote, turimburwa n'inkota n'inzara, tukaangamizwa kwa silaha pamoja na njaa. kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu, kipindi cha kuweza, ukitaka uache hapo ni sawa, icyashaka ko bumva kile nakusudia mkisikie, Yeremia arahari, Yeremia ndiyo yupo mbere y'imyaka 750 mbere ya Yesu, kabla ya miaka 750 wakati wa Yesu, ariko abantu bari kumubwira, lakini hapa watu wanamwambia, ntabwo tuzakumvira mu byo tubwira mu izina ry'Uwiteka, hatutakutii tukusikia unachotuambia katika jina la Bwana. ntabwo bari kuvuga ko Yeremia yavangiwe, hawaongei kwamba Yeremia amechanganyikiwa, oya, hapana, barabizi kari mu izina ry'Uwiteka ariko batagomba kumwumvira, wanatambua kwamba ni ndani ya jina la Bwana lakini hawafai kumtii. Uhereye igihe, lakini toka wakati batumvikanye n'uwo mugabekazi ambaye hawajielewana na huo mfalme Malikia, garabarwanya imiryango igakingwa, nani anawapinga na kuwashambulia, milango inafungwa, baramubwira uti ntabwo rero turi bukumvira, uraruhira ubusa, yani watu wanasema hata kutii unachokea bure, bahita bayoboka umugabekazi, tayari wakaweza kumfuata mwanamfalme Malikia, umwamikazi w'ijuru, huyo mfalme Malikia wa mbingu, huko mwagiye mubisoma, kama mlivyoenda mkisoma andiko. Isi imaze kugwa, dunia tayari ilipoanguka, itorero limaze kugwa likayoboka isi, kanisa lilipoanguka na kufuata dunia, bafite ukuntu bamuhuza na Maria mama wa Yesu, yani wana namna ambavyo wanamkutanisha na Maria aliyemzaa Yesu. Ibyo bitangira muri 450, hayo yanaanzishwa katika miaka 450, aho habayo kuvanga kw'igikristo n'igipagani ngo tubone abayoboke. Hapo ilikuwepo changanyiko la Wakristo na wapagani, tufuate waumini. Reka nsubire rero inyuma gato, hacha nirudi nyuma kidogo. Yeremia yahanganaga n'imyuka, Yeremia alikuwa akipambana na maroho, isi, dunia. Umukristo agomba kurwana n'imyuka iri inyuma, Mkristo anafaa kupambana na maroho zilizokuwa nyuma yake. Ushobora kunanirwa guhangana n'imyuka y'isi ugatseba, unaweza kushindwa kupambana na maroho za dunia upate aibu, kubera ko wowe ntabwo muhuje, kwa
kuwa wewe hamjakutana tayari. Hari ibintu usabwa kumenya niba ushaka gukizwa koko. Kuna vitu unahitajika ukajue kama unahitaji kuokoka kweli. Igihe cyarageze, wakati ilifika, itorero Yesu araza, kanisa Yesu akakuja. Uwo mkobwa niko ma huyo mwenye anatoka nje, uri gutaha nagurata. Okay, ni wowe kabiri, ni wowe mwana kabiri waje, utancika ndabazi. Kama wewe ni mtoto wa pili usiweze kutoka hapa. Acha tuendelee kidogo. Haleluya, haleluya. Umukirisitu, Mukristo akwiye kumenya kari ibintu bitatarwana nabyo. Anafaa kujua kunavyo vitu vitatu anapigana navyo. Hakari satani n'umubiri gusa. Sio shetani na mwili peke yake. Hari n'isi itakoroheye. Na kunayo dunia ambayo sio rahisi kwako. Kana navuga ngo nta bigeragezo bikaze. Na hakuna jaribu iliyo hatari. Kuri wowe, katika wewe utasobanukiwe nk'ibigeragezo by'isi, ambaye haujalewa kama jaribu la kidunia. Yesu yaraje mwisi, alikuja duniani, nawe apfira itorero, naye pia akalifia kanisa, asiga ryubatse, na akaliacha kanisa limejengwa. Amaze kuryubaka, alipolijenga, yarisigiye ministeri eshanu, aliachia ministry aina 5: intumwa, mitume, abahanuzi, nabii, abigisha, warimu, abungeri, wachungaji, n'abavuga butumwa, pamoja na mahubiri. Izo ministry eshanu, hizo ministry 5, uvijambo yavuze Yesu sikia neno alilolisema, ngo nukugira ngo ni ili kwamba agira bamwe ibyo bintu byose, anafanya moja kati yao vitu hivyo vyote, ngo nukugira ngo itorero, ni ili kwamba kanisa litahungabana, lisiweze kuyumba. Izo mvugo Babuloni lazimenya, hizo misemo Babuloni ikazigundua, kwa kugira ngo itorero liyoboke, kwamba kanisa ili likaongozwe, ntabwo bazaribuza gusenga, hawatalikatalia kuweza kuomba, bazasenya fondasiyo, watavunja msingi wake. Iyo fondasiyo idahari, ikiwa msingi wake hakuna, ni kibazo cy'igihe ikintu kigasenya, ni tatizo la muda, kitu kinaweza kubomoka, nta fondasiyo gifite, kwa sababu hakina msingi kamwe. Umurimo w'intumwa, huduma ya mitume, kurinda itorero ko ryinjiramo ibitavuye mu Mana, yani ni kulinda vitu visiingie katika huduma ya Mungu visivyotoka kwa Mungu. Haki intumwa iriho ngo igubwe neza, sio kwamba mitume yupo leo ili akawe salama. Haki intumwa iriho ngo ishake igikundi, sio kwamba mitume yupo leo atafute upendeleo. Intumwa iriho ngo ivuge ukuri, yani mtume yupo leo akanene ukweli. Ibinakwiye kwinjira mu rusengero ntibyinjiremo, vitu hafai kuingiza kanisa siviingize kwenye kanisa. Abantu benshi murabizi, watu wengi mnavijua, umuhanuzi, nabii, ntagaru w'abantu, si nabii wa watu, yitwaga muntu w'Imana. Siku za kale alikuwa kitwa mtu wa Mungu. Iyo babonaga ubuhanuzi, wakiwa kimuona nabii wa Mungu, babonye message, walikuwa na hisi tayari wameona ujumbe. Yabaganaga n'abantu, hakuwa naishi na watu. Yabamubonaga, wakati wanamuona, bibwiraga ko hari ikintu Imana ibohereza, walikuwa nadhania kunacho kitu Mungu amewatumania. Yitwaga muntu w'Imana, alikuwa kitwa jina lake mtu wa Mungu. Iyo bavuze umwigisha, wanaposema mwalimu, ubundi umwigisha, wakisema mwalimu, ni babandi bashinzwe kugenzura, ni wale kazi zao ni kuchunguza ibintu biri gukorerwa mu rusengero, kwamba vitu vinafanyikia kanisani, abintu abapasteri bari gukora ari byo, vitu machungaji wanafanya kwamba ni vya kweli. Kuko abapasteri bashobora gukureka ibintu bakabikora atari byo kubera bashaka ubwo bwinshi bw'abantu, kwamba wachungaji wanaanza kuacha desturi za kanisa kuzifanya kwa sababu wanahitaji wingi wa watu. Yani faida ya mwalimu ni gufata Biblia, ni kuchukua Biblia akagarura itorero na kurejesha kanisa, akarigarura muri Biblia, analirejesha tena upya kwenye Biblia, bakabimenya ko kubaho kwabo ari Biblia, na wanatambua kwamba kuishi kwao kwamba ni Biblia. Umurimo wa pasteri, huduma ama kazi ya mchungaji, pasteri ni wewe bikora, mchungaji ndiye anayefanya. Pasteri ni manager, pastor ni manager, pasteri ni ushira ibyo bintu mu bikorwa, mchungaji ndiye anayetia vitu hivyo kwenye kazi. Pasteri ni wewe w'abantu, pastor huyo ndiye mtu wa watu. Baranyumvishije, wamenielewa kweli? Abaheburayo 5:1, Waebrania 5:1, pasteri ni baba, wachungaji ndio wa watu, ni babingingira abantu, ndio wanao
si kwa watu. Nibo bafata ibyifuzo by'abantu, ndio wanaombea watu na kuchukua mahitaji ya watu na kuyapeleka kwake Mungu. Niyo wa murimo wa pastor. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji. Hakumbwira ngo uri pastor. Huwezi ukaniambia wewe ni mchungaji, gusenga byarakuna, hata kuomba vimekushinda. Nakuri wewe barakubera. Wewe sio mchungaji, unakuogopea. Pastor ni ufata ibyifuzo by'abakirisitu. Mchungaji ni wa kuchukua mahitaji ya Wakristo kugira ngo abishirima, ili akampelekee kwake Mungu. Hapana kugira ngo abikemure. Sio kwamba yeye atatue ama shida za watu. Hapana. Sababu machungaji wa siku za leo baramuha icyifuzo, wanakupatia hitaji, umugabo naheruka guhindukira akaguhindukiza, kwamba mke wangu hanigeukii tena, yeye mwenyewe anahusika kumgeuza. Impamvu guhindukiza ni mu gihe kuna wale wanawageuza ni kwenye kipindi ama wakati akashobora gusenga no gusenga byaramunani. Hawezi kuomba, hata kuomba vimemshinda. Kuko bimunani Yesu renda bigenza gute? Kwa sababu vimemshinda kuomba, wahitaji akafanye nini? Yagiye mu bintu bitari ibye, aliingizwa kwenye vitu sio vyake. Umuvuga butumwa, mhubiri naye ari papa Yesu guharaha, yani lengo lake sio kubaki hapa. Umuvuga butumwa, mhubiri ni wakubwiriza cyane hanze, ni wakuhubiri sana upande wa nje, akazana abantu mu rusengero, analeta watu ama kondoo kwenye kanisa. Pastor bakabona bo barera, wachungaji wanapata watu wa kulea. baranyumvishije ibyo mvuze, wamenielewa ninachokizungumza? Nyiri kubaka itorero, yule mwenye kujenga hili kanisa, mumenye karuko yabivuze, mtambue ndivyo hivyo alivyosema. Dushaka uburyo twubaka ibyo yavuze, tutafute namna ya kujenga alivyovisema. Nimwe turi watu musubiza itorero, ndipo tutakuwa tukirejesha kanisa lake kwenye wakati. Nibitari byo, isipokuwa hivyo ntabwo bizakunda, haitawezekana kweli. Hari intumwa zigera murenya maze kuvugana nazo, kuna mitume idadi yao kama 4 nimezungumza nazo, ngako dufite ibintu tugomba guhindura niyo batwanga, kwamba tuna vitu tunahitaji kubadilisha hata tukichukiwa na watu. Nakicarana akakubwira ngo hoya, anaweza anakwambie hapana, ngo ugende ubikore, kwamba wewe enda ukavifanye. akubwira ngo rari iyambure, unamwambia hapana, iyambure izina, ani jivue jina lako. lakini ntumwishake igikundiro. Mtume hatafuti upendeleo ama kupendwa. Kurinda itorero ngo ritenjerirwa, mtume ni wa kulinda kanisa isiingiliwe na vitu, nagari yo kugira ngo muryoherwe gusa, sio kwamba muweze kupendezwa ama msikie utamu peke yake. kuvuga ukuri mwababara pastor akomora, kuambiwa kweli, mkiumia mchungaji anaondoa majeraha. turacyari kumwera, tuko pamoja kweli? reka nimuke gatoyi, acha nihame kidogo. kimwe mu bigerageza itorero rifite ubu, moja kati ya jaribu kanisa linalo siku ya leo, Babuloni, kule Babuloni bamenye ministeri zizabavuna, yani walitambua ministry itakazowachosha, bazivana mu itorero, wakaziondoa ndani ya kanisa. nako pastor wamubwira ngo munaniwe kubana, siwe mchungaji. Huwezi ukamwambia ameshindwa kukaa na watu pamoja, hapana, sio yeye. Afite inshingano ngo yo kubembereza abanyantege nke. Mchungaji ana majukumu ya kubembeleza wenye udhaifu. Mubisome mu Baheburayo 5 rimwe murebe, musome Hebrania 5:1 mkaone. ariko intumwa yo, lakini mtume, umuvuga butumwa na muhubiri, naga rareza abasuku bafata gutya nukubwira ngo sibyo, kazi zao ni kuchunguza na kusema si kweli. Ukivumbura pastor akaza akakugarura, ariko yasize abikubwiye, yani unaita ukichwa ngumu, lakini pastor anakurejesha, lakini amekuacha, amekwambia. baranyumvishije, wamenielewa kweli? nimumbona nindi mecho mujya mumenya ngo ninde uri kuvuga, yani mkiniona na tabia zingine mtambue nani anayezungumza. baranyumvishije ibyo ndi kuvuga. Watu wamenielewa kweli? Kamunagure rero, acha nifupishe kidogo. haleluya, haleluya. Babuloni, kule Babuloni binjiye mu rusengero, waliingia ndani ya kanisa, basanga intumwa zizabakoraho, wakakuta mitume zitawaletea baraka. ubegirizi ikomeye ku isi ntabwo ibiyobowe n'intumwa. Kanisa kubwa la Wakristo siku ya leo haingefaa kuongozwa na mitume. Oya, barabyanze, hapana, walikataa, barimuka, wakaweza kuhama. nta egirizi kimwe ku muhanuzi, yani kanisa haligeuki kuwa nabii. uzimangu badashaka guha umuhanuzi umwanya we. Unajua kwa nini nabii hataki kupatiwa nafasi yake? nuko n'abahanuzi ntaba turi kubona, ni kwamba hata nabii pia leo hatuwaoni. babitishije inzara bajya mu bantu, yani waliwaua kwa njaa, wanaingilia watu. ndavuga aba pastor ubwo nibo babikoze, nasema hawa wachungaji ndio walifanya. ubundi aba pastor bari bafite inshingano yo kumenya ko abahanuzi babaho. Pengine wachungaji walikuwa na majukumu ya kutambua kunao wanabii wanaoishi. ubu abahanuzi bahindutse abahanura ngo babone ibirayi, wanabii waligeuzwa ama walibadilika wakutabiri wakapate viazi. icyo ni kimwe mu bibazo bitoroshye, ni moja kati ya shida ambazo sio rahisi. abahanuzi bimitswe nk'abahanuzi saba mu bantu bundi, nabii ambao wameitiwa kwenye mwito wa kinabii, sio wa watu tena. baranyumvishije aho ngaho. Hapo mmenisikia kweli? No, reka nimuke gato, acha nihame kidogo. n'abigisha na wale warimu, izo ministeri
hizo ministry i Babuloni bazivanye mu itorero kugira biyunge naryo. Kule Babuloni walizitoa ndani ya kanisa ili wajiunge nazo. Uba insengero ziri kuzubu, makanisa zinazotokea siku za leo nizo ziri gushaka kubaka bigendanye na gikirisitu, ndizo zinahitaji kujenga vya kuendana mwenendo wa Kikristo. Na zenyewe harimo ubuyobe, yani kuna upotofu kidogo. Hari ubuyobe natwe twibitseho butatworoheye. Kuna upotofu kidogo tumehifadhi ndani yetu, sio rahisi kwetu tena. Kubitindaho ningevikawia kuvieleza. Umuntu arashaka guhinduka nk'Imana kandi siyo. Mtu unahitaji siku ya leo abadilike kama Mungu na pia sio Mungu. Nturi Imana uri umuntu. Wewe sio Mungu, ni binadamu. Intumwa zarengera idini ntago ari intumwa. Mitume za kupigania dini au kanisa sio mitume. Intumwa irengera itorero. Mitume inapambania kanisa. Ibiri gupfa mu zindi nsengero nkwiye kumva ko bindeba. Vinavyoharibika kwenye makanisa zingine nasikia kwamba mimi vinaniangalia. Abo nkwiye kuvuga ngo birabareba ngo sifai kusema vinawahusu wao, hapana. Iyo ntago ariyo. Hiyo sio mtume. Hapana. Intumwa irebera itorero umubiri wa Kristo. Mtume anaangalilia kanisa kama mwili wa Kristo. Kunaguriye rero. Nikifupisha kidogo, itorero ryarangije kwinjirirwa, kanisa tayari lishaingiliwa, lirasenyuka muri fondation, likabomolewa katika msingi wake. Turi kwinginga nyir'umurimo ngo adufashe kongera kubaka ibintu nkuko yabipanze. Tunasi mwenye huduma tukimbembeleza atuwezeshe kujenga kama vitu alivyovijenga. Nibigava hanze nkuko Ezekiel 8 babivuga, yani kutolewa nje kama Ezekiel 8 kunavyosema, akinjira muri twebwe, aweze kuingia ndani yetu. Umukristo wa mu minsi ya nyuma, Mkristo katika nyakati za mwisho, akwiye kumenya ko yinjiza Kristo nkawe itorero ntibiri gukunda. Anafaa kutambua kuingiza Kristo yeye kama kanisa jumla haiwezekani. Nimesimama kwenye mlango na bisha, mtu akasikia sauti, nzinjiriwe dusangiye, nitaingia kwake tule pamoja. Kavunagura satire rero. Nifupishe kidogo niweze kuelekea mwisho. Hari ibintu byinshi byamaze kwinjira mu rusengero. Kunavyo vitu vingi tayari viliingizwa kwenye kanisa. Muri 324 katika 324, ariko reka nsubiraho inyuma gato, nirudi nyuma kidogo, 262 havutse umugabo bitaga Constantine. Kulizaliwa mwanaume jina lake Konstantino. No Constantine. Na huyu Konstanti, uwo mugabo ageze muri 312, huyo katika 312 yaramaze kuba umwami w'i Roma. Alikuwa tayari amekuwa mfalme wa Roma. Yagize intambara, akapata vita. Intambara yabayeho, vita iliyekuwepo ilisa nk'imunaniye, yani ikawa kama imemshinda. Araryama arota inzozi, na akalala na kusinzia, akaota ndoto, arota ikimenyetso cy'umusaraba, akaota alama ama ishara ya msalaba. Alipoiota abwira nyina inzozi yarose, na akaambia mama yake ndoto alizozipata. Yari yabwiye ngo kubw'iki kimenyetso, alikuwa amesema kwa ajili ya ishara hii uzatsinda, tayari utashinda. Wana mama wabita Helene bagira umuhigo, yeye na mama yake Helene wakawa na ahadi, tinutsinda, kwamba ukishinda tuzaba bakirisitu, tayari tutakuwa wa Kristo. Birikumvikana? Vinaeleweka kweli? Bari basanzwe mu cyo bitaga mitralism, mitras. Walikuwa wamekaa katika kitu kinaitwa mitras. Mitras cyangwa mitralism. Mitras, ndagira ngo mbabwira yuko icyo kintu cyasengaga izuba. Hicho kitu kilikuwa kinaomba jua ama kinaabudu jua. Mu muco w'Abaroma, katika desturi ama tabia za Kirumi. Muri Persia byari ibindi, katika Pelagia ni vitu vingine. None rero nikishako mwumva, kitu gani nakusudia usikie? Constantine aratsinze. Huyu Constantino alishinda. Insengero zose za mitralism, kanisa zote za mitralism, munyumve gato, munielewe tu kidogo. Helen azihindura ubukirisitu. Huyu Helen alizigeuza kuwa Kristo. Nao bitaga Golgotha, na kule kuitwa kwa Golgotha, hasanzwe urusengero rwa mitralism. Tayari kulikuwepo kanisa la mitralism. Nuko bagiye gushaka umusaraba wa Yesu, hata kama walielekea kutafuta msalaba wa Yesu kugira bawubone bawukojeje ku murwayi, ili waweze kuupata, waliugusisha katika mgonjwa. Ndi misalaba yindi bagiye bayimukozaho ntiyakira. Misalaba yote aliweza kuguzishwa mgonjwa, lakini hakupata uponyaji. Roma yinjira mu gikristo gutyo, Rumi ikaingizwa kwenye Ukristo namna hiyo. Haboneka icyo bita Roma pagani na Roma nyirisitu, kukapatikana Rumi pagani na Rumi Christian. Binjiye mu gikristo, kuingizwa kwenye Ukristo, basanga nta Biblia tugira, wakakuta hatuna Biblia, basanga nta mahame dufite, na wakapata hatuna kanuni na sheria, ibintu by'imizingo gusa, isipokuwa vitu vya makaratasi peke yake. Haba inama yo myumva ngo yinama y'Inise, ikawepo vitu vinaitwa kama miungu wa Nise. Yari yo kwemeza ibitabo bikwiye kuza muri Biblia bikajya ku murongo, ilikuwa ni wa kuruhusu vitabu kuingizwa kwenye Biblia kwenye mstari. Ahari hasanzwe insengero za
mitralism, kulipokuwa kawaida kwenye makanisa ya mitralism, nizo zari ziri guhinduka insengero za Gikristo, ndizo zilikuwa zikigeuzwa kanisa za Kikristo. Uri kunyumva neza? Mnanielewa vizuri? Ibyo byatumye habaho uruvange, hivyo vilisababisha mchanganyiko bw'ubupagani n'ubukristo, mchanganyiko wa upagani na Ukristo. Noneho bagenda kubwo gufata isi, bagenda babigurana gahoro gahoro, na kwa ajili ya kutawala dunia vikaenda vikibadilishwa taratibu. Byatumye bafata ibyari bisanzwe ari bigirwamana na vikafanya vilivyo kawaida kama miungu, batangira kugenda bashakisha uburyo babihuza na Bibiliya, wakaanza kutafuta namna ya kuviunganisha na Biblia. Abantu babo ntibari bumva uburyo basenga ikintu kitaboneka. Watu wao hawalikuwa wajifahamisha kwamba wanaweza kuomba kitu kisichoonekana. Abantu wa muri mitralism, nasema watu wa huko mitralism, muri 450, katika miaka 450 Ukristo n'ubupagani byari bimaze kumera nk'uruvange ruri hetero. Ukristo na upagani ulikuwa una upagani umechanganyika kwa pamoja. Byari byarivanze ku gipimo utakumva. Vilikuwa vimechanganyika kwenye kiwango upati kuelewa. Turacyari kumwe gato. Tuko pamoja bado? Hari iminsi isanzwe, kunazo siku za kawaida, hari isanzwe ari ya gipagani, na za kawaida kama upagani yagiye yinjizwa mu rusengero, ilienda ikiingizwa ndani ya kanisa. Isanzwe y'Igikristo nta yari ihari, kwa sababu za kikawaida kama za Kristo hazikuwepo. Niyo mpamvu umukristo, ndiyo sababu Mkristo n'aba celebratinga Noheli, hata kama anasherekea Christmas, akwiye kumenya yuko atari bwo Kristo yavutse. Anafaa kutambua sio siku ya Kristo kuzaliwa. Hari umunsi w'ikigirwamana, ilikuwepo siku ya miungu kivuka cyo bita Horus, ambaye kinazaliwa kiitwacho jina Horus. Irivuka baba baserebra, huku kuzaliwa katika celebration, yarivuka ry'izuba muri bo, kulikuwa ni celebration ya jua ndani yao, kuko Kristo tarasanga mu icyo gihe, kwa sababu Kristo hakuwepo nyakati hizo. Bashiraho kuserebra kuri uwo munsi, yani wakaweka kusherekea siku hiyo, kuko nawe aragakiza kisi, kwa sababu naye ni wokovu ama ukombozi wa dunia. Iyo Noheli rero, hiyo Christmas sasa, ushobora kuyiserebura usenga ikigirwamana cyangwa usenga Yesu. Unaweza kuiselebrate ama kuisherekea katika miungu ama Yesu mwenyewe. Ni kingenzi kumenya ibiri bubere kuri uwo munsi. Ni cha muhimu katambue kitu cha kutendeka kwenye siku hiyo. Ndio narabyigishije kuri Noheli, ababishaka bajya kuri menya. Haya nimeyafundisha katika siku ya Christmas, watakayo ingia katika ulimwengu wa kiroho. Barabihasanga kuri menya isi y'umuntu. Mtapata katika channel ya ulimwengu wa kiroho. None rero nikishaka ko mwumva. Ni kitu gani nakusudia ukasikie? Ndashaka ko mwumva. Nahitaji usikie system. Iyo tuvuze umunsi wa mbere, tunaposema siku ya kwanza, babyita lendi, vinaitwa Monday. Rendi ni larine, mendi ni rarine. Larine. Iyo bavuze mardi, wakisema mardi ni marse. Mardi maana yake ni marse. Mercredi ni merikire, maana yake tafsiri nyingine ni merikile. Jeudi, wakisema jedi ni Jupiter, maana yake ni Jupiter. Iyo bavuze vendredi, wakisema vendredi ni Venus, maana yake ni Venus. Iyo bavuze samedi, wanaposema samedi ni Saturne, maana yake tafsiri nyingine ni Saturne. Aho nari mugenda vuga iyo minsi ingaruka zayo, ningeenda nikieleza siku hizo zote na madhara yake. Masengesho y'imisi 3 narabyigisha. Katika maombi ya siku 3 niliyafundisha haya. Kaza Sunday, kuna kuja siku ya Sunday, umunsi w'izuba, siku ya jua, tugatangira undi munsi, na tuweze kuanza siku nyingine. Buri munsi wose, kila siku yote ufite ikigirwamana cyawe, yani una miungu wake. Umunsi wavutseho, toka siku uliyezaliwa, hari ikigirwamana bapanze, kuna miungu iliyepangwa kizakwakira, ambaye kitakupokea kwenye siku yako, kikakurwanya, na pia kinapingana na wewe, kikaguhesha umugisha cyangwa umuvumo, kinakubarikisha kukupa baraka au laana, bitewe nuko biri, kulingana na ilivyo. Iyo tuvuze January, Janvier, tunaposema January, ni ikigirwamana bita Januaris, ni miungu iitwayo Januaris. Ibyo bintu bagiye babigurana, hivyo vitu vimeenda vikibadilishwa. Kwezi kwa mbere ubundi, mwezi wa kwanza pengine kwakabaye ari ukwa gatatu mu Baroma, ungelifaa kugeuzwa kuwa mwezi wa 3 katika Rumi. kuki atari ukwa gatatu? Mbona leo si mwezi wa 3? Nuko Januaris, ni kwamba Januaris nicyo kigirwamana kireba huva nahuja, ndiyo miungu iangaliayo utokapo na unakoelekea. niyo mpamvu bakigira ukwa mbere, ndio ni sababu inageuzwa kufanyika ya mwezi wa kwanza, kutangiza umwaka, ili kikuanzilishe mwaka. ishusho yacyo nicyo kituma bakigira ukwa
kwa mbere. Muonekano wa picha yake inafanywa kufanyika kuwa mwezi wa gatatu. Mwezi wa kwanza pengine ilikuwa inafaa iwe ni mwezi wa tatu. Iyo muvuze ngo kwa 9 mubyita September. Na mnaposema mwezi wa 9 Septemba, niyo utabura umuhanga uri kumvamo seti. Hata kama wewe si mjuzi katika hesabu, unasikia ni kuna saba ndani. September cyangwa September ntago mvamo September tayari kuna number 7 hapo. Iyo muvuze December. Mnaposema December au December ntago mvamo 10. Unasikia tayari kuna alama ya namba 10 pale. Ibyo nabyo biragusaba sengu. Hayo pia si lazima uwe na maujuzi. Urabishoboye kubyumva. Yaani una uwezo wa kuvielewa. Isi yacuritse ibintu. Dunia iliweza kugeuza vitu. Yacyanditswe basomye. Ndilo andiko limesomwa. Imana igomba kunyuranya ibihe n'imyaka. Mungu anahitaji kubadili nyakati pamoja na miaka. Kubera ibintu byakozwe mu gihe. Ni kwa sababu ya vitu vimepangwa ama kufanyika kwenye wakati. Hari iminsi isanzwe. Kuna siku za kawaida. Ibyo bya Pasika ni iki cya celebratingwaga. Ningeliwaambia mambo ya mwaka mpya ni vitu gani vinasherekea. Kwezi kwa 4. Katika mwezi wa 4. Ibyo nzabigaruka ubwo kuri Pasika. Haya nitarudia katika siku ya Pasaka. Kangaruke gato kuri uyu munsi. Acha nirudie katika siku yetu ya leo. Turi mu kwezi kwa 2. Tuko ndani ya mwezi wa 2. Kwari ukwezi mu muco. Katika desturi au tabia. Muco w'Abaroma. Katika desturi ya Kirumi. Ukwezi kuburumbuke. Ni mwezi wa ongezeko. Ukwezi kuburumbuke bagucelebraga ikigirwamana cyo bita Rupekirius. Ongezeko la mwezi huo ulikuwa unacelebratiwa katika miungu unaitwa jina hilo. Rupekiria cyangwa Rupekirius. Rupekirius. Murebe kuri menyisha umwuka ni kira kigabo mubona gifite igitsina kizamuye. Katika ulimwengu wa kiroho, angalia katika channel mtapata picha yenye muonekano wa mwanaume mwenye jinsia yake imesimama. Ni kigirwamana gishinzwe ubusambanyi. Yaani ni miungu kazi yake inasimamia uzinzi na ushirati. Aho ndi kuvuga hapo naposema cyaselebragwa kuva ku itariki 13 tugeza ku 15. Kulikuwa kuna kinasherekewa katika tarehe 13 mpaka 15. Ayo na mahame yacu. Hizo ni desturi zake za hizo miungu. Niko kwari kuri niko byari bimeze. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tugarutse mu Bagiriki. Tukirudi katika Wagiriki. Mu Bagiriki nago bakibaraga nka Rupekirius. Wagiriki wako wanakihesabi kama Rupekirius. Baselebraga icyo bitaga Zeus na Hera. Kulikuwa kuna sherekea miungu za aina hii. Zeus na Hera yashingiwe ku itariki 15. Zeus na Hera ameunganishwa katika tarehe 15. Aho hari ngo mwisoza rya ya minsi 3. Hapo kulikuwa katika mwisho wa zile siku 3. Nataka kugaruka gato kucyo muvuga ngo ni Severant. Nahitaji kurudi katika siku mnaitwa siku ya wapenda nao. Nekari naho nsoreza. Acha iwe ndiyo sehemu tafungia. Bemera ko habayeho ba Valente 3. Wanakubali kwamba kumetokea kina Valentine 3. Ba Valente ni 3. Kina Valente ni 3. Valente wa mbere w'i Roma yari umupadiri. Valente wa kwanza wa Rumi alikuwa ni padri. Ashingurwa muri Roma nyine. Na anazikwa kule Rumi. Muri mwirimbi rya Villa Flaminion. Katika kaburi la Villa Flaminion. So muri iryo rimbi. Katika kaburi hilo. Ni huyu mupadiri yashinguwe. Ndipo huyu padri akaweza kuzikwa. Valente wa kabiri. Valente wa pili. Yari Valente wari umubishop. Alikuwa ni Valente askofu. Yari Valente Valentin. Alikuwa ni Valente Valentin. Valente wa gatatu. Valente wa 3. Ni umuvalente w'umumaritini wa Afrika y'Amajyaruguru mbere y'uko ihinduka Isilamu. Ni Valente wa kaskazini kabla ibadilishwe kuwa Islamu. So abo ba Valente nibo babayeho. Hawa Valente aina 3 ndio walikuwepo. Nta muvalente muri abo batatu mvuze. Hakuna mvalente katika hawa 3 nikaongea. Nta uvuka uyu munsi. Hakuna kuzaliwa siku ya leo au siku ya jana. Tariki 14. Hakuna wa kuzaliwa mwezi wa 2 tarehe 14. Umuvalente bitirira ejo hashize. Mvalente ambaye anaitiwa jina la jana siku iliyopita. Huyu mvalente w'i Roma. Ni huyu mvalente wa Rumi. Uriya wa mbere nababwiye. Yule wa kwanza niliyowaambia. Huyu mvalente w'i Roma. Huyu mvalente wa Rumi. Muri Claudius wa kabiri. Katika awamu ya pili. 269. 269. Kugeza muri 270 na. Paka 270 na kuendelea. Huyu Valente yagize ikibazo cha Claudius wa kabiri. Alipata shida ya Claudius wa pili. Yanze ko abantu bazajya bashingirwa.
alikataa watu wawe wakiunganishwa ama kuwa na ndoa. Yanze gushingirwa kwabo. Alipokataa unganisho lao, uyu Valante hamwe n'uwo bitaga Marius, huyu Valante naitwaye Marius, biga uburyo bwo kuzajya bashingira abantu mu buryo bw'ibanga. Wakatafuta mbinu ya kutafuta kuunganisha watu kisirisiri. Kuki Claudius wa kabiri yari yarabyanze? Kwa nini Claudius wa pili alikuwa amekataa? Hariho urugamba, ilikuwepo vita. Nono abona yuko abantu, na akaona kwamba watu bari kwanga kujya ku rugamba kuko basiza abagore, wanakataa kuelekea vitani kwa kuwa wameacha wake zao. Yanzura yuko gushaka bibaye bihagaze kugeza intambara irangiye. Akaamua kuoa ama kuolewa vimesimamishwa mpaka vita kumalizika. Amaze kubicha, alivyokata mambo hayo, tubona Valante arwanya iryo shaka. Ndipo tunaona Valante anapigania kikundi hicho tena. Ntavuka iki gihe sinabwo yishwe. Hazaliwi wakati kama huu na sio kipindi cha kuuliwa kwake. Bamufashe, walipomkamata bahise banzura kumufunga. Tayari waliamua kuweza kumfunga. Ariko abana bakajya bamwoherereza udupapuro tumushimira. Ndavuga za ya miryango yagiye ashingira agiye kuzira. Zile jamii au familia walikuwa wakimtumia ujumbe makaratasi kwamba wanamshukuru. Ntabwo yapfuye uku kwezi. Hajakufa katika mwezi huu. Oya. Hapana. Kabiri. Jambo la pili. Mwiparye, katika kifo chake hari ibyo bavuga yanditse. Kuna vitu vinasema kwamba aliviandika. Ntabwo aribyo nshaka gutinda. Sio hicho nahitaji kukawia. Ntabwo yigeze asaba abantu gukundana. Hajawahi kuomba watu wapendane. Urukundo ngo rw'abasore n'inkumi mwaremye. Mapenzi ya vijana kwa wasichana mliotengeneza. Ye kuvuga ibintu nka 3 cyangwa 4 sozi. Nahitaji nikazungumze 3 ama 4 nimalize. Impamvu y'ibara ry'umutuku, sababu ya rangi nyekundu, kuko bamwe muri mwe muryambara mutazi icyo rivuze. Kwa sababu moja kati yenu mlalivaa bila kujua maana yake. Impamvu y'inyamaswa zakoraga, sababu ya wanyama walikuwa kitumika wakati huo. Ariko kuwa gatatu n'ubudi muziga spirituality y'inyamaswa ngira ngo siku ya Wednesday mtajifundisha ukiroho wa wanyama. Ku munsi wa Valante bagombaga kubaga imbwa n'ihene. Katika siku ya Valante walikuwa nafaa kuchinja mbuzi pamoja na umbwa. Yari imbwa n'ihene. Ilikuwa ni umbwa pamoja na mbuzi. Ibundi nizo nyamaswa zagombaga kubagwa. Hao ndio wanyama walikuwa wamepangiwa kuchinjwa. Mukwizihiza rupikiria nizo zakoraga. Kusherekea katika ditiria ni hizo za kufanya kazi. Ku munsi wa Valante abasore n'abakobwa, siku ya wapenda nao vijana kwa wasichana, hari ikigirwa mana kazi kitwaga Junior. Kuna mwanamke jina lake miungu aitwaye June. Ikigirwa mana hiki kimiungu, ubundi nubwo mwe mutabimenya, hata kama nyinyi hamtapata kujua, uko kwezi ntago abagabo batanga impano. Huo mwezi hawatoi zawadi wanaume. Oya, hapana. Ni impano zigenewe icyo kigirwa mana kazi. Ni zawadi zimepangiwa huyo miungu mwanamke. Na abagore bashinzwe kuzitanga. Ni kina mama ambaye wanastahili kuzitoa. Niba muzi umuntu uri mu Buyapani babwire babaha amashokora. Kama unajua mtu anakaa nchi ya Uyapani, muulize wanawapatia chocolate. Kado umugore yabaga agomba guha umugabo wese azi bakorana akamuha kado. Zawadi mwanamke alikuwa anapangia mwanaume yeyote wanafanya kazi kwa pamoja ama mtu wake anampatia zawadi. Tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ni tarehe 14 ndani ya mwezi wa 3. Abagabo bagomba kwishura abagore kandi kado babaha bagakuba gatatu. Kina baba wanafaa kurejesha tena mkono kwa kina mama, kuwapa zawadi, kuongeza kwa mara 3. Nubwo muvuga gutya ukwezi kwa gatandatu, hata kama mnasema hivyo mwezi wa 6/12 tarehe, Brazil yo nibwo celebrating uwo munsi. Hapo ndipo wanasherekea siku hiyo. Mvunaguye rero icyo nashaka ko mwumva. Nikifupisha kila ambacho nahitaji ukasikie. Uyu munsi, siku ya leo, ni umwe mu minsi nyine wa gipagani washize. Ni moja kati ya siku ya kipagani uliyopita. Nigeze njya kujya muri eglise imwe. Nitakuja jioni nitaenda katika kanisa moja. Bantumira kuyigisha nyine nk'abantu biteguye, nsanga bose babyambariye. Yani wakanialika kuhubiri hapo, nikakuta wote wamejitayarisha na wamevalia rangi hiyo. Kuko bari babihuje n'umunsi wa makapo. Kwa sababu walikuwa wamevikutanisha na siku ya mazawadi. Ariko mbibutse ko ntabwo Valentine yigeze mu munsi wa makupre. Lakini Valentine ijawahi kuwa siku ya vikundi. Yari umunsi w'urubyiruko rwonyine. Ilikuwa ni siku ya malika peke yake. Rero ababifite mu mutwe wanyu muri nabubatse mumenye ko nta naho
byigeze biba. Nyinyi mnavyo kichwani mwenu kama waliojenga kina baba na mama, hakuna sehemu vishawahi kufanyika. Abakobwa n'abasore bose bagomba kwambara ubusa bakazenguruka umujyi. Ni siku ya vijana kwa wasichana wanafaa kuvaa uchi na kuzunguka mji mzima. Kubera iterambere, kwa sababu ya maendeleo, amaraso bagombaga kuba bisize yasimbujwe imyenda itukura. Ni damu ambayo walikuwa wamejipakaza kwenye kichwa imebadilishwa na nguo za rangi nyekundu. Kuko ntabwo cyemerewe kugenda utambaye, ubundi bagusigaga amavuta amaraso y'imbwa n'ihene umubiri wose ukagenda utukura. Ulikuwa unapakazwa damu ya umbwa na mbuzi, unatembea ukiwa mwekundu sehemu zote. Ukajyanwa imbere n'umuyobozi wanyu mukuru, unatanguliwa cyo kigirwamana cya Rupikerius. Unatanguliwa na kiongozi mkubwa anasimamia miungu, mnamfuata nyuma. Abakobwa bakaza guhura n'abahungu. Vijana wasichana wanakutana na vijana. Bakandika impapuro hakabaho gutombora. Wanaandika makaratasi, inakuwepo kubahatika. Iyo watomboraga, ukiwa umebahatika, utomboye ubugomba kuzajya kugeza undi munsi wararangije kumushyira mu rugo mwarabanye. Yule ambaye umebahatika msichana unafaa kumpeleka kufikisha siku nyingine tayari mkishaoana. Agombaga kwishimana uwo munsi, singe wahera bigakomerezaho, ariko ukaba ufite itegeko ry'uko undi munsi uzajya kugera mwarabanye. Mnafaa kufurahiana kwa siku hiyo, lakini kufikia siku nyingine muwe tayari mmeunganika kwenye ndoa. Abo bantu babaga barabanye nibo bongeraga gutegekwa kuzagaruka mu wundi mwaka, buri wese umugore n'umugabo mukagurana abagore uko mubishaka, kandi icyo gihe nta kosa wabagukoze byabaga byera. Yani hao ndio walikuwa nageuzwa, mwaka ukiishwa tena mnabadilishana wanawake, unachukua naye mtaka, kwa sababu wakati huo hakuna dhambi na wala makosa, kwa sababu vimetakaswa. Isoza ryagendaga gute? Yani mwisho wa mambo hayo ilikuwa inamalizwa namna gani? Bafataga ubudodo bw'umweru, walikuwa wanachukua uzi nyeupe bakabuzandika mu mata y'umweru, yani vinagushishwa kuandikwa kwenye maziwa nyeupe. Ibyabaye byose bakabahanagura ukamera nkaho nyine urera, vilivyofanyika imbere n'inyuma, vyote vinafutwa kwako kama ishara ya kwamba ni mtakatifu nyuma na mbele. Biturutse ku nyamanzwe ebyiri cyo zavugaga, kutokea katika wanyama aina mbili wakilishi wake. Ubwo ningaruka kuri izo nyamanzwa biza nuko. Nitakaporudia katika wanyama hao itakuwa ni hivyo. Hari imigenzo urwo rugo rwagombaga kujya rwuzubahiriza. Kuna tabia nyumba hiyo ilikuwa inafaa kuzingatia. Cya kigirwamana mwize gishinzwe ingo mu kwezi kwa karindwi, niba atari kwa gatandatu muze kuverifia. Cya kigirwamana gishinzwe ingo nimutayubahiriza kizarusenya. Yule miungu ambaye anachungilia kuhusu ndoa, mwezi wa 7 msipokuwa makini ataibomoa. Kizarusenyura nta kabuza, kitavibomoa bila cha kupinga. Kizarusenyura umwe kimugize ikiremba cyangwa kimusenyura umwe kimucyuye. Yani kitabomoa moja kumuua ama moja kumfanya kiwete ama ulemavu. Tangaje rero, cha kushangaza sasa, mu buryo uyu munsi ubijyamo ndabyita gute, ubijyamo nk'intama ijyanywe mwibagiro, ni kwamba namna siku ya leo unavifanya kama kondoo ipelekwayo kwenye machinjio. Na munsi numwe mutagatifu Valente mubyitirira yigeze akoresha ya mahano. Hakuna siku hata moja Valente ambaye ashawahi kutumia maajabu kama haya. Ubu ngubu ngama carte postale agurishwa ni milioni 2. Kadi zinazouzwa kwa sasa ni kama milioni 2. 85% y'izo carte postale zigurwa n'abagore, nibo bazitanga. 82% ni wanawake ndio wanazozitoa. Abagabo ni 15%. Kina baba ni 15%. So narishatse kugira ngo mbamenyeshe, nilikuwa nahitaji kuwajulisha hicho. Isi ifite ibintu byayo iba yararikizeho. Dunia ina vitu vyake ilivyopangilia makuweka. Na ikindi genza afata umwanya, sinzi niba zaba ruhe wa gatatu, mbigishe sinye na simboli. Wakati mwingine sijui kama ni Wednesday nitawafundisha vitu vya kuendana na namna hiyo. Abanarindi kubereka abana bacu n'abamasinye bakora batazi ibyo bahamagaye. Nilikuwa nikionyesha watoto wetu kuonyesha saini fulani bila kujua ni vitu gani wanavyoviita. Isi ifite ibintu yasetinze abakristo dusabwa kumenya ngo tumenye uko tubyitwaramo. Dunia inavyo vitu maalum ilivyoingizwa kwenye system. Wakristo tunafaa kugundua na kujua tupambane. Urukundo rwanyu ruhoreho ntago rukennye n'umunsi. Mapenzi yenyu yakadumu milele, sio yamekuwa hapa kwa siku ya leo pekee. Mukundane iminsi yanyu yose yo kubaho kwanyu. Mpendane siku zenu zote za kuishi kwenu. Kandi urwo rukundo apana ruri sex, apana urukundo rwo
kuvuga ngo ukunze umuntu biturutse yuko ngo waguhakaniye ngo icyo gihe ngazakwitura. Hari akantu kamwe nari ndi kureba yuko bari kuvuga ngo umunsi wa Saint Valentin ngo ni umunsi wa condom. Nilikuwa nikiangalia bakodi moja kusema kwamba siku ya Valentine ni siku ya kutumia kinga. Urubyiruko rwinshi ejo y'Urusaka wari busange bakitwaje avuga ngo nta wamenye. Malika wengi utapata ametembea na kondomu kwenye nguo yake akisema hakuna wakujua. Ndabifuriza ko mumenye isi mukina nayo. Natambua nahitaji niwaeleweshe mtambue dunia mnayocheza nayo. Kutamenya isi egare kugushishana. Kutokujua dunia ya leo tayari kupata tabu au shida. Madamu, kuna namna alikuwa akimwambia mama mchungaji, nandi kumubwira ngo ngebera n'uyu mupasiteri. Alikuwa nikimwambia mimi nakubali kama huyu mchungaji. Awe yari asetinze ibintu bya hatari bya Valentine. Alikuwa ameseti vitu vikubwa vya siku ya Valentine. Hari n'uwamamagaye ku kazi k'umugore wanjye ariko yitwa. Kuna yule tena aliyenipigia kwa sababu anajua mama mchungaji ni Valentine. Byari ibindi mbese. Vilikuwa ni stories zingine kweli. Kwega Valentine wacu ntigira umunsi ihoraho. Kwetu sisi siku ya Valentine haina siku, inaishi kuwepo. Okay, nyuma ya makuru rero mbahaye. Baada hizi habari nimewapatia. Ni mubiserebura, mumenya nibuze ibyo muserebuye. Yaani mkisherekea siku kama ya Valentine mjue ni kitu gani mnachosherekea. Nyakubihuza n'umuntu ngo nijya batagatifu ngo nibyo urukundo hoya mumenye kari rupikeria n'imigenzi korwa na buri kimwe cyose mwibihuza n'ubukirisitu ni mubihuze n'igipagani musubireyo tubimenye. Mjue mkisherekea ni rupikeria mnayesherekea, msiunganishe na vitu vya Ukristo, mjue ni upagani ama mrudi huko tutambue. Arangiza ngingo zanyu zizabaho mwirirwa munaramye ibyo mutazi. Yaani mkimaliza mnaishi kusema kwamba ndoa zenu zitadumu kuweza kusujudu vitu msivyojua. Ahubwo ndifuza yuko umuntu wese uzi yuko yaramije ibyo atarazi aho mukeneye deliverance ikorwa kugira urugo rwanyu rugumeho cyangwa rupikeri azajaza kurusura. Nahitaji watu mliofanya hivyo kwa kutokujua muweze kuweza kufanya ama kujirudia, msifanye tena ama rubikeri aweze kutembelea ndoa zenyu na kuzimaliza. Niwe namwe tubibabwiye mukira abasore busabo turi kubibwira barabishahuye. Afadhali nyinyi tunawaambia mkiwa vijana. Kuna wale tuliambia wakiwa tayari mshafanya hivyo. Kirango si kibazo. Unazania sio shida kweli? Ubuzinguzi ngendorohewe. Unazania mimi nina uwepesi kweli? Uzi kugira ngo abantu bagutumire bakwishimiye bambaye bikwije wajya guterura ugasenyura ibintu bambaye. Unajua watu wakiwa wamekualika na wamepiga kabisa mapendezo na vitu vya kufanana na kuja kuongea kitu cha kuweza kubomoa alivyo vitengeneza. Bavuze numwigisha ngo umuntu uzabitwigisha neza ngo turamuzi ngo Dr. Jado ngaraza bakagira ngo wenda azaza ngo ababwire najye nyuma y'ukuri nzise ngewe. Walikuwa wako tayari leo wakiwa wamependeza, wameendanisha manguo kizania. Bambaye n'ukubikwe bikwije ukavuga ngo ndabivugara ukavuga urabivuga cyangwa ushaka hurara. Yaani unaamua kuvizungumza ama utafute pengine utalala. Mwarinda imiryango yanyu. Mnaweza kulinda jamii zenu ama familia zenu. Mnaweza kulinda hawa watoto tunaowazaa. Ni mugerageze mubamenyeshe ukuri. Mjaribu watoto mwajulishe ukweli. Ndabibabwira mbyibwira. Mimi nawaambia haya na mimi pia nikijiambia. Kandi abo nsenyuye mwese navuze ngo ba pasteri babomore. Na wale ambao nimebomolea kina wachungaji pale nimesema waondolee majeraha kama. Ibintu mubamo ni mubibemo mubizi ngo ntacyo ngiye kuramya Rupekirius niwe nakoreye ariko wivuga ngo ni Valentine ngo ni urukundo hoya. Ujue unaoyafanya yote ya kusherekea ujue ni Rubekirius ambao unaosherekea sio siku ya Valentine. Ni upagani uliotuingia sisi wa Kristo. Reka mbaze ninde muri mwebwe wumva ari ubukirisitu? Ni nani kati yenu ambaye anahisi kwamba ni Ukristo? Uwo munsi se kuwuhuza n'ikigirwamana kubize spiritualité d'etat muzi impamvu z'ukwa kabiri. Wale watu ambao wamejifundisha ukiroho. Ndipo Valentine si ndipo anapojaliwa. Sio wakati wake pia kuuliwa. Impamvu ni systeme ya yindi yo kubarangiza. Ni sababu ya system ya dunia iliyowekwa ya kuamaliza. Pandisha mikono yako niombe. Baba katika jina la Yesu. Imbaraga mbi zose. Nguvu na maroho zote mbaya zaturwanyaga za kutushambulia
za kutukontrol, zagera mu bana bacu, za kufikia katika watoto wetu, zasenyura ingo, za kubomoa nyumba za watu. Izo mbaraga zote, hizo maroho na nguvu zote ninazibomoa, ndazikuraho, ninaziondoa, ndatura umugisha, ninakiri baraka, ndatura ubuzima, ninakiri uhai. abagira intwari, hawa wafanye mashujaa, ingo zose, ndoa zote Satani yarafite, Shetani alikuwa na mamlaka juu yake, kwa sasa najibomoa, ndazisengeye, ninaziombea mwizina rya Yesu, katika jina lako Yesu. Isongo zongere zibe, hizo ndoa tena ziwe hai. isi y'umwijima, ulimwengu wa giza, yagombaga kuzigiraho ijambo, ilikuwa inapanga itawale juu yao, tunakataa. Kandi Yesu, na tena Yesu, twasomye ijambo ryawe, tumesoma neno lako, litubwira ngo ntitwishushanye n'abiki gihe, limetuambia tusijifananishe na watu wa nyakati za leo, tulinde kwishushanya, tulinde kujifananisha, tuipema misha, tupe mioyo mipya, imitekerereze misha, tupe mawazo mapya, itume izina ryawe ryamamare, inafanya jina lako kujulikana. Hangaha kwa sasa tuguhaye icyubahiro, tunakupa utukufu, tuguhaye icyubahiro, tunakuinulia utukufu, tuguhaye icyubahiro, tunakupa utukufu, tuguhaye icyubahiro, tunakupa utukufu. Uburinzi n'ubutsinzi bwawe, ulinzi na ushindi wako bitwomeho, na vikao juu yetu, uganze utegeke, na utawala wa amuru, bikorere kwibahisha, yafanya kujitukuza, abana bacu, watoto wetu bakure bakubaha, na wapate malezi ya kuheshimu, imyuka y'abagendera bwa maroho za kuwafuatilia turayihagaritse, tunaisimamisha, ibimenyetso bitaguhesha icyubahiro, ishara ambazo hazikupi utukufu turabihagaritse, tunazisimamisha. turifuza kuguhesha icyubahiro, tunahitaji kutukuza, ganza tegeka, tawala na uamuru, rema ubaka, na pia uumbe na ukajenge, katika jina lako Yesu. Tupigie Kristo Yesu makofi. Amen. Amen.